ntawe nzogisha inama, ntawe nzotelefona, Imana tuzopfe gukominikana gusa. Yumbwire ngo time mu Cyongereza ni gute? Igihe kirageze. Time zova kiba kirangiye. Umva? Time zova kiba kirangiye. Nizo ndi gupanga ko bazonsengera ku bintu za misiyoloji, za missionnaire. Je nivyo ngiye kushamba. Abantu ari kuvuga kikagiye gufungura ikanisa ntari hari. Nta kanisa afite kandi Imana niri impokeza. Akane kari gahari. Imana nivuga ngo igihe cyo gushinga keza kirageze, nzorushinga. Kuko igihe cyakane carageze ndagashinga. N'igihe cy'ikanisa nikigera nzorushinga. Kuko ni ijya data. Ko nukuri je impamvu mwita umuhanuzi mukuru niho wansengeye. Kumbwira ngo umuhanuzi mukuru utaransengeye sinkuzi. Je nzavuga wonze. Nushaka uba warereshwe ibihumbi tiwansengeye nkuzi. Nzavuga ico nibone n'amaso. Kibi kibazo ndacose. Abantu bazofa mayerekwa. Wasenza Imana nawe ikakubwira. Reka sigaye nkunda kuko datuna none samvugira hasi. Ngo je na kiriki ngo tugiye gufungura ngo ikanisa. Mbivuze kuri kamera mumva. Ta muhamagaro ngira w'ikanisa. Ngira umuhamagaro w'igitaramo no gukunda abera no gukunda mika. Wivuga butumwa ari kuwijanye no gufungura ikanisa. Wiyereka arakubesha aho ngaho. Wagize yawe. Kibi kibazo ndacose. Abantu bazofa mayerekwa. Wasenza Imana nawe ikakubwira. Reka sigaye nkunda kuko datuna none samvugira hasi. N'abandi bazakritika none baburi ico bavuga. None abayumbi. Ndaza kubegereza neza, mureke tubanze turi umwanya wo gusasa neza teri. Mutambuka abayumbe, turakwakire pasteur wa Nyakivana inshuti yanjye twabanye ingigwa iriya Gikongo. Turaziranye azasenga neza. Mutambuke mudufashe indimo y'umukunga iyo sente nubwo utarayimwe David. Bera icuranza ariko nawe uyige umenye kwigenza. Nitumara tonde kuja abayumbe ba Etienne n'abandi bose inshuti yanje mutambuke. Bamana maombi. Yes. Kulitokana na mama. Maombi ya imani, maombi. Mungu anayajibu maombi. Kuitwa kwa Samueli, mwana wa Elukana. Kulitokana na mama yake Hana. Kuitwa kwa Samueli, mwana wa Elukana. Kulitokana na mama yake
wazanye yashize ukayivaho undi akajaho. Uyu mwana acuranze neza ariko amavuta yuriya yari atarashira. Nimba ari ikintu Imana yampaye pastor ni ukumva icoco tiwampfunyikira. Umurinzi azapfa gutera kabiri gutya kamumupima gipima metero kamumva. Icoco yo mpano ndayifite. N'ubundi garuka tiwageze kunyota mugaruke pastor tambuka gisimba cawashitse etiye tambuka Aimable tambuka wicaye iminota 30 Aimable tambuka yicaye inyuma yaje gutorera hano ni muri trip tambuka Bwana sifiwe haleluya. Iteraniro niyo twomara gusimba gutya tukaba dupasa pastor mukubitire pastor amashi yageze hano aya saa amashi keneye 1 2 3 dukubita amashi. Ugifite uwo mutima pastor uzogera kuri. Ugifite uwo mutima niyo myumvire n'isi yabuze hano. Ugifite iyo myumvire ndabikwibwiriye uzogera kuri. Mwisi turangana bivana no gusobanukirwa gusa. Revo uriho yose ugomba kugira gutya. Revo yose uriyo tituzi ibyo ukora tituzi ibyo uyoboye kuko turi mwisi. Bibiri zivuga ngo turabimukira twese. Mwisi si iwacu. Nimba iwawe warahaguze gasimbizi. Gusa icoze ngo turabimukira twese. Kuko turabimukira rero. Please tambuka uko nababonye mwese utambuke. Ongera tererere nako gusa tumara 5 twinjira.
yaje yamayicarariye none ngo yongeje ibiri mama nuzongera gucerera sizoyiguha Tadira promela varia mwami Yesu we subira hahandi ayi bugingo bwashirawe turatari isi nimba ikintu kigora confiance atumura muri Fosco yarabizi nimba ikintu kigora nzabake gutekereza umuntu utumira uzwamaga ukageraho ku bamwe bakemera abandi ngo turi busy bamwe ko batumira ntibaze abandi bakaza batatumiwe nimba ikintu kigora nuko organiza amateraniro abandi bakemera ntibaze rero nimba manafasha umwanya mbategurira niko kubatekera mba nabatekeye muze mugerageza muze muri iyo bigishushe ibiryo bitarahora bigishushe muze mubijye apana kuza za saa 12 uraza kurya ibyo byahoze nugwara mu nda kano kane ni igicaniro hari ikindi gicaniro sumuriro ari kindi none ndagira ngo mubwirane pe ni benshi nungu bahara abayobye ka 20 banyandikingo twakoramo bisanga za yefiriye za kibagabaga tuze ku murenge ho afisha byanditseho na muhamagaye na mu message akamayo na uwayobye nawe takundi none mbera abagabo mukubitira amashi umuhanuzi wanje mukuru ni mukuru wiwe amwita Zebedayo je impamvu mwita umuhanuzi mukuru niho wansengeye kumbwira ngo umuhanuzi mukuru utaransengeye sinkuzi je nzavuga wonze nushaka uba warereshwe ibihumbi tiwansengeye nkuzi nzavuga ico nibone n'amaso Zebedayo ni wankoreye amagahunda n'amaetaje menshi abantu azunga n'abandi bose rero uriya ni murumuna wiwe bigeze kundoga ibukavu arabizi ndamuhamagara arambwira ngo uhamagara Zebedayo mashini yazivuga kakabwa uzi kuri coding indirimbo 12 zose zikabura wari urimbukira ka konfi zose kandi abaziroze ni banyirazo abari bazabuye bari banyirazo amara arazihamagara yakubise ngo kandi azavuga ngo siziruga za kubita ngo kandi rarima zama yama yakamashini none mbera abagabo wowe na Zebedayo akanakane kaye zamuhamagara uko nicuye akama aza Imana igumugisha Pastor Sene none ndakwegereje buri kandi tuzadutangira saa 9 kugeza saa 2:30 ariko iyo bitewe na network saa 3 ziragira ko twagabanyije iki izuba ahantu turi mu bakire gusa kuko batangiye gutaha abakire rero n'ibyuma tibiza bijana cyane bakunda ibintu bituje kubw'imbabazi z'Imana rero muza muzinduka kugira ngo gahunda z'amasengesho zikogwe ico ni ikindi kwanye papa ikindi ako pastor n'abasigaye mugani wa akandeke ikindi naningiye kukivuga ko turapanga overnight yo kuronshinga kane gwerekana shaka zabagiye Kenya azogaruka kuko muri okesho zo umuvuga butumwa rero ko turapanga hagati y'uko kwezi kuri kurangira kugiye gutangira kwa 7 hagati mu marevent kombye bishobora kuzoberano cyangwa tugatira irindi location icogiye nizo ndi gupanga ko bazonsengera ku za misiyoroje za missionnaire je nizo ngiye kushamba abantu ari kuvuga kikagiye gufungura kanisa ntari hari nta kanisa afite kandi Imana niri impokeza akane kari gahari Imana nivuga ngo igihe cyo gushinga keza kirageze nzorushinga kuko igihe cyakane carageze ndagashinga n'igihe cikanisa nikigera nzorushinga kuko ni ijya data ko nukuri tawo nzogisha inama tawo nzo telefona Imana tuzopfe gukominikana gusa yumbwire ngo time mucongeza ni gute igihe kirageze time zova kiba kirangiye umva time zova kiba kirangiye nuko rero none ubwo iyo kesha tuzotumira amatimu menshi dutuze tugaruke uyu munyamakuru namukunze cyane konfi azagutume kuri flash uyu niwe ushinzwe flash bamwita Jado none rero tuzogira abasunzu arimo Pastor Kadarimo gwereka arimo hazabwiza avuga tumwe barindwi muri okesha amakorara 6 abahanuzi 30 abacuranzi 4 aho n'abanyamafishe benshi iyo overnight tuzoyitondera buko
tuzo turi kumwe ko nawe nari uzohagarikira muzohagarikira muri nka batatu kuko undusha guhagarika ndabizi rero ko turabipanga biba byoroshe kubona ijoro ry'ubusabane ryose nk'iryo tibyoroshe n'ejo dufite ijoro ry'ubusabane ndabatumiye indirimbo zibiri abayimbe bose bayobewe nabukuna nzabakiza bazi bahita biyegeza guhereka y'amadutaramisha dutahe niyo gahunda murakoze dukomere Imana amashi kubgaye matangazo. Haleluya. azofungura ikanisa nje nzahita mvamo tamuhamagaro ngira w'ikanisa ariko kikiri igitaramo zo kwambara mu gitondo saa 6 nijoro ariko wafunguye bino ntiyonanirwa no gufungura ikanisa kuko muhamagaro impamvu nari mvuze gutyo twari ko tubiganira ejo hari umuntu wo hanze wahamagaye ngo je na kiriki ngo tugiye gufungura ngo ikanisa mbivuze kuri kamera mumva tamuhamagaro ngira w'ikanisa pe ngira umuhamagaro w'igitaramo no gukunda abera no gukunda mika wivuga butumwa ariko wijanye no gufungura ikanisa wiyerekara kubesha aho ngaho kwama bagenda bagashira rero zoza nkomeza nihisha inyuma ya kiriki ariko nje uwo muhamagaro turaza tuzokomeza utaramire kandi abantu muzamureka igitaramo ni igitaramo ntabwo ari ikanisa biratandukanye kandi naryo rifungutse nta kibazo gihari ijambo riri muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 2 tumara duhite dusenga turacari hano tubembereza ibintu kugira ngo bigende neza si ngwanira miga none ashikamwa aho nicaye nkabwiriza njenyine ijambo yatwigishije turyumvishije rirahagije muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 2 haravuga ngo nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara umurongo wa 3 namwe mukita kuwambaye imyenda y'akataraboneka mukamubwira muti mwicara aha heza naho wa mukene mukamubwira muti weho hagaraririya cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanje amen mwahumvishije ni Yakobo ibice 2 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3 ni Yakobo wari wandikiye ino miryango 12 ya Isiraheli arababwira ngo nihagira umuntu winjira mu iteraniro murimo akaza yambaye impeta y'izahabu akaza nambaye n'imyenda y'akataraboneka ariko ngo yaje kwinjira akinjirana n'umukene mwamara ngo amaso yanyu akareba wa wundi wambaye imyenda y'akataraboneka mukavumvana inyuma mukamwicaza imbere wa wundi w'umukene mukamwigiza inyuma cyangwa ngo mukamubwira ngo niyike hasi munsi ya yantebe ya wamukire ijambo nari mfite kuganira ni ijambo rivuga ngo n'Imana itarobanura ku butoni n'Imana itarobanura ku butoni muhaguruke dusenge muhaguruke dusenge shima mwese Imana nakane tuzozinduke ugende dushire amasaha ya kare ebyishimo yakoze igikorwa cyiza Imana muheza umugisha kuzana ibyuma n'umugisha ukomeye cyane data mu izina rya Yesu Kristo urakoze kandi urahambaye uratangaje uruwa gaciro kandi ukabo kwizego dushimye kubwaya materaniro waduhaye y'umugisha y'ibyishimo n'umunezero yo kugirirwa neza n'imbabazi n'ubuntu bwa ijambo ryatambukiye aha indirimbo zatambukiye aha ugasanira abigishije ugasanira abayoboye ugasanira abaririmbye ugasanira abacuranze ugasanira abatanze amaturo
ugasanira abazanye ibyuma, ugasanira abakandagiye hano. Buri wese wagize icyo akora umwiteho, umugirire neza, umwibuke, umusure. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe no gukomera kwawe bize hano, byuzure hano. Abafite ibibazo bitandukanye ubarengere mwami Yesu, abafite indwara zikire, abafite ibibazo bitandukanye bihunge mu izina rya Yesu Kristo. Abari kure, abari hafi ubasure, ubagenderere. Abafite ibibazo byananiranye kubera aya materaniro, kubera aya masaha, kubera uyu mwanya twafashe wo guterana, uhindurire buri wese waje imbere yawe akaza gutakira, akaza kuririra, akaza guhamagara. Ndakwinginze wa Mana we, sura buri wese, umugwanirire, umutabare, umwibuke, umurengere. Ikimugoye cyose ugihindure ubusa imbere yawe, kubera kuko uri umuhanga, urakomeye, urahambaye kandi uratangaje. Ndakwizeye kandi ndakwiringiye kuko uri Imana itazikoze isoni. Gasanira buri wese, muheze umugisha utagabanyije, iburyo n'ibumoso, tubone ubwiza bwawe no gukomera kwawe. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, ujana amahoro y'Imana muramukanye. Imana baheze umugisha.